ke St. Mary's Higher Secondary School Rangblang. Kepada gawin school ke belah Rimba ke Tan Rangblang hak District Southwest Khasi Hills. Rengkat gejing ipu ipiang hak alai pui terik urisau arajar arpusan. Kalapun kutno gejing rakia dap san posnem ya ke belah rakia beroj senam lenter. Bari hak belah pelia perda hak benai risau jong ke senam ke belah let ke senam arajar arpusau. Ya kini sekolah leseng aduk senam syajar kendai spa arpunyo. Bad mensyua kadang datang hak kekerdan lower primary. Hak senam syajar kendai spa andropo lekenti wekas kekerdan ME. Bad senam syajar kendai spa nyopusan. Hak kepor Father George Vani. Ubadairu parish priest jong ke parish pendengrai nongstoin. Kabuli i kejing ia jigi kena sekolah kamtam kilong yang kebedok. Lekenti kekerdan no ya ke ME syak kekerdan secondary. Kabuli kenjok mentah syak kejing dap sanposnan. Hagini kesmi penkot ya ke jingrake jubilik siar. Laidan lang uba Methodius Dakar, Menteri Bidikmi akan penat Labour Employment, but Skill and Food and Civil Supplies, but Consumer Affairs ke Sarkar Jela Kumukongsan. Uba Gabriel Walang MLA Penongstoin Constituency Kumukongsan, rengkat ke jingran lang, uba Renikton Lengdok Tongkar MLA Kumukerwat, uba Karnes Sosyang, MDC Berim, Father Edmund Lakra, Principal Jong St. Mary's High Secondary School, Father John Zoziama, Salesian Provincial Jong Shillong Province, Sister, Kinohikai, Ki Officer, Ki Kena School Bat Kiwai-Kiwai. Haga ni kesini lah penipu ipiang bat pensyong syed ikan program, dah kijing syat, kijing lek akan mas drill, kijing syat jing rawaitan rai, kiwai-kiwai kijing pemernia ke bala pensyong abiyat ya ke balawan petkai. Sering aku inong ako malang niyan. But apa bikon yung chief minister kabangadon kajing suku kalamdong bakadon kajing ekran na ka school bakilagon mo katuban na yung memorandum banagal yang ka school bakila ay sa chief minister. Nagal yang kajunga sa panawan sa school malayo penekran sa yung chief minister dia kode bat office yung chief minister. Halar kita bentar pada pasal tidak boleh memorandum. Pada kalian yang office of chief minister tertentu baik di memorandum maupun kira part support education department. Bagi mina perlah barang kumno tolong dari mina kecing kerana pada kita kecing memorandum dijampi berkaitan increment scam bagi senang kurang. Pada dalam ia juga melihat bagian ya semua mengambil air di skim, nampak ni sekolah kejampi, desi nampak di memorandum berkilapur, rengkat berkemele, rengkat bermanaging committee nange, rengkat XMDC belanok senyang sibun nampak di sekolah, bapinang yang berdin, beringiskan bah ingin salah bertulungi di kijing angun, jangan di sekolah kejampi. Bana kalian dijongar berkilapan sungau, ya kita kijing dan kam. Nganang persang menyebut dilam ladai yang menjadi indomnya. Ladai isya dengan sebut dilam, ladai yang menjadi yang pengampat yo IT babun di perkara kurang tetapi yang kuat kita nak sebut. Jadi saya ingin persang dari Kristen. Kedai itu bang asal bang ngepi, ketua bang apa bang ngepi, kita ingin cing anggur gitu pi. Ngitip pengajian kecing anu coba di sekolah, mana kecil je sek kedan kopter, namda kecing biang jom kinoi namda kecing biang jom piknik pa, namda kecing biang jom kikun kiksiu kijongi, kiba menta apa kiba nang sawan. Kadang kecing anu coba di sekolah.
Pada bakalan bajing anu coba di school, badan bajing terban buku lagi, udah rekan, batu kerku kudo yang ini bajing anu, badi bajing temu di bawah coba di school. Sobat kubur yang bajing anu pada mana, bahan ni, iman ulai ulai kerpangi dari jaka, ulai ulai kerpu kerpang, ya kan dia kecompi pada condition, ya kan di school. Berkoi berbeda apa kepada bagi community committee jom kali school. Nak kalian macam apa kali department juga berada skill development. Koi department kita nipet yang ta ban yaram ni kina ban jil ni line prepare atau kulit topi. Berkunjung lo kita kerja scholarship kepada air jom kali department. Kejungi juga department. Berkoi itu teaching mentori. Nam tajuk diklik pa badan di school ikun ke balik school. Kerana kecil mentoi kerja scholarship di kena school. Para baju kapor badan kecil yaran nam tajuk diklik pa. Jadi kali nansa ha department dari ujunan jaga skill department dari level department. Pakarman le kui ka awareness program kan le apa school joki. Kerana bekerja kerana bagi MLA nanti yang jual apa lokal MLA berkunjung di Bakarnya sosial, bakulo bagi penonton program berjalan successful. Kepada kinong clear bagaimana kinong play kinong par gimana sebentar di program, nama pikam sotro, nama di lain prepare tajuk ikut joki, bertunjuk di kecil mentoi kecilan di bangla ai lembaga di department kabana abad kalau department bana fokus skill di department. All the flags. I do hereby declare that the Golden Jubilee celebration of St. Mary's Higher Secondary School come to the close.